Adherfe, psalmos o gëdonda pende dhe ka edhapjo. Vlezër, psalmi 85, rreshti 10. Mirësia dhe e vërteta u takuan, drejtësia dhe paqja janë puthur njëra me tjetrën. Pyetja është sa do të thotë ky varg. Αδερφέ, μια εξήγηση για αυτό το εδάφιο. Αυτό, αδερφοί, είναι ένα από τα σπουδαιότερα εδάφια της Γραφής. Vëllezër, kjo është një ndër vargjet më të rëndësishme të fjalës së Zotit, më studiuese. Απ' τη μία, μάλλον, ο Θεός αυτό που είναι δεν αλλάζει. Perëndia ai që është nuk ndryshon. Η φύση του Θεού είναι δικαιοσύνη. Karakteri i Perëndisë është drejtësia. Η φύση του Θεού είναι έλεος. Është mëshira. Η φύση του Θεού είναι αγάπη. Është dashuria. Τώρα, επειδή όμως εμείς είμαστε αμαρτωλοί, η δικαιοσύνη του Θεού λέει ότι πρέπει να πεθάνουμε. Sepse ne jemi mëkatar, drejtësia e Perëndisë thoshte që duhet të vdesim neve njerëzit. Η αγάπη του Θεού λέει γιατί να πεθάνει και να μην ζήσει. Por dashuria e Perëndisë nga ana tjetër thotë pse duhet të vdesi njeriu dhe pse mos rrojë. Το έλεος του Θεού λέει γιατί να μην τον ελεήσω τον άνθρωπο και να σωθεί. Mëshira e Perëndisë pse mos ta mëshiroj njeriun edhe të rrojë. Πώς όμως μπορεί να γίνει αυτό, γιατί το ένα είναι αντίθετο με το άλλο. Si mund të ndodhi kjo gjë që tham tani, sepse njëra është në kundërshtim me tjetrën? Πώς μπορεί να το κάνει αυτό ο Θεός χωρίς να αλλάξει αυτό που είναι? Si mundet ta bëj Perëndia këtë gjë që tham tani, sepse Perëndia është ai që është dhe nuk mund të ndryshojë. Στο Θεό να ξέρουμε, ο Θεός να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει σκιά μεταβολής, δεν μεταβάλλεται ο Θεός, αυτό που είναι είναι. Tek Perëndia nuk ka hije ndryshimi, ai që është, nuk ndryshon. Έτσι δεν λέει, εξιδίας αυτού θελήσεως, στον οποίο λέει δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής, δεν μεταβάλλεται ο Θεός. Këtë gjë thot vëllezër te letra e apostullit Jakob, te rreshti 17 kapitulli i parë. Çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së larti dhe zbret nga Ati i dritave, pra së cilit nuk ka ndërrim dhe as hije ndryshimi. Ναι, αδερφέ, διάβασα. Δεν υπάρχει λοιπόν σκιά, δεν μεταβάλλεται ο Θεός. Ναι, στον Ιάκωβο. Ναι. Ναι. Τι να κάνει όμως τώρα με τον άνθρωπο? Çfarë do bëj tani Zoti Perëndia me njeriu? Η δικαιοσύνη του λέει πρέπει να πεθάνει, είναι αμαρτωλός. Drejtësia e Perëndisë thotë që njeriu është mëkatar, duhet të vdesi. Η αγάπη του λέει γιατί να πεθάνει και να μην ζήσει, εγώ θέλω να ζήσω. Dashuria e tij thotë pse duhet të vdesi njeriu, duhet të rrojë. Και το έλεος του λέει εγώ πρέπει να τον ελεήσω. Dhe mëshira e tij na thotë që unë dua që ta mëshiroj njeriu. Η αμαρτία όμως μας έκανε εχθρούς. Ο Θεός όμως είναι ειρήνη. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Mëkati na bëri armiq, ndërsa fryti i Perëndisë është o karpos tu, signomi? Είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Είναι ειρήνη. Fryti i dashurisë së Perëndisë është dashuria, besimi, durimi. Ναι. Έτσι ο Θεός, αδερφοί, μες στη σοφία του, Kështu vëllezër, Perëndia me diturinë e tij βρήκε έναν τρόπο να μας σώσει. Gjeti një mënyrë që të na shpëtojë. Και αυτά όλα συναντήθηκαν πάνω στο σταυρό. Dhe të gjitha këto që tham deri tani u takuan në kryqin e Golgotës. Η δικαιοσύνη τι έλεγε? Η αμαρτία πρέπει να πληρωθεί. Drejtësia çfarë thoshte? Që mëkati duhet pagohet. Χρωστάς την εφορία και πρέπει να πας φυλακή. Αν δεν πληρώσεις θα πας φυλακή. Edhe nëse ke borxhe për shembull në shtet edhe nuk i paguan, do shkosh në burg. Ο Κύριος τι λέει? Θα πληρώσω εγώ για σένα. Ndërsa Zoti çfarë tha? Ndryshe nga njerëzit, do paguaj unë për njeriu që shpëtoi. Και ο Κύριος μας πλήρωσε για μας ακριβώς την ίση τιμή. Dhe Zoti pagoi saktësisht për ne me çmimin e duhur. Δεν πλήρωσε λιγότερο. Nuk pagoi më pak.
Πόσο κόστιζε η αμαρτία μας? Θάνατος. Sa kushtoi, domethënë saktësisht mëkati i gjithë njerëzve në të gjithë botën, vdekja. Είπε ο Χριστός, θα πεθάνω εγώ. Dhe për këtë arsye Krishti tha do shkoj unë të vdes për njeriu mëkatar. Και έτσι πάνω στο σταυρό φαίνονται όλα. Dhe kështu në kryqin e Golgotës i pan të gjitha këto gjëra. Απ' τη μία βλέπει τόσο αγάπησε ο Θεός ώστε έδωσε το γιο του, μας αγαπάει. Nga njëra anë pra shikojmë atë që thot fjalë e Zotit, ka shumë e deshi Perëndia botën, saqë dha birin e tij të vetëmlindur që kushdo Μας që ελεεί, në të, ne? αλλά κάνει και δικαιοσύνη. Por nga ana tjetër bën edhe drejtësinë. Δεν παραβιάζεται η δικαιοσύνη του Θεού ποτέ. Δεν παραβιάζει. Ναι, δεν παραβιάζεται η δικαιοσύνη του, δεν την πετάει στην άκρη. Por në njëra anë mban drejtësinë e Perëndis, Η δικαιοσύνη λέει πρέπει να πληρώσεις, ναι, αλλά θα πληρώσω εγώ. domethënë patjetër që mëkati duhet paguar, por do të paguaj unë, thot Krishti. Και μετά ερχόμαστε σε ειρήνη με το Θεό. Dhe mbas kësaj vim në paqe me Zotin. Αυτό λοιπόν το εδάφιο Ky varg, φανερώνει τι συνέβη πάνω στο σταυρό. ky varg pra tregon atë që ndodhi në kryqin e Golgotës. Πώς δηλαδή χωρίς να μας εξολοθρεύσει μας έσωσε. Χωρίς να παραβιάσει τη δικαιοσύνη του. Pa minjanuar drejtësinë e Perëndis, se si Krishti mundi dhe na shpëtoi. Amin. Amin. Kapitulli 14 e Ungjillit sipas Lukës, rreshti 21, 22, 23. Kështu shërbëtori u kthye dhe ja dëftoi të gjitha Zotit të vet. Atëherë i Zoti i shtëpisë plot zëmërimi tha shërbëtorit të vet: "Shpejt shko në përsheshe dhe në rrugët e qytetit dhe sill këtu lypës, sakat, të çallë dhe të verbër." Pastaj shërbëtori i tha: "Zotu, bëj ashtu siç urdhërove ti, por ka vende me." Atëherë Zoti i tha shërbëtorit: "Dil në rrugë dhe përgjat gardheve dhe detyroj të hyjnë që të mbushet shtëpia ime." I roti si adërfejne, pjine afti sto i koshena pu lej na pastus të dromus që na kalesis olus aftus, që sto i koshtria e dhapja pu lej na kalesis oli afti pu i ne ekso që na dhjataksis na bune. Atëherë vëllezër, pyetja është, te rreshti i 21, cilët janë ata që thot shpejt shko në sheshe dhe në rrugët e qytetit, sill këtu lypës, sakat, të çallë dhe të verbër, dhe cilët janë ata që thot te rreshti 23, dil në rrugë dhe përgjat gardheve dhe detyrojnë të hyjnë që të mbushet shtëpia ime. Για να το καταλάβετε, η παραβολή έχει τρία στοιχεία. Që të kuptojmë vëllezër, këtë shëmbëtyr ka tre pjesë. Η πρώτη μερίδα που δεν άκουσαν και είπαν αγρόνι γόρασα είναι οι Ισραηλίτες. Grupi i parë që nuk i lexuam më lart, që i ftoi dhe nuk u futën, janë Izraelitët. Ήρθε ο Χριστός και δεν το δέχτηκαν. Erdhi Krishti dhe nuk e pranuan. Γι' αυτό θα δείτε τον Απόστολο Παύλο να πει στους Ισραηλίτες εκεί στη Ρώμη. Për këtë arsye do të thojë apostulli Paul izraelitëve atje në Rom, judejve, όταν του αντιστεκότανε, kur e kundërshtuan, ότι εγώ είμαι καθαρός από το αίμα σας, θα υπάγω στα έθνη. u thot atyre, përderisa nuk u bindët, unë jam i pastër nga gjaku juaj, atëherë unë po shkoj te kombet. Και τους λέει εκεί, αφού δεν κρίνετε τον εαυτό σας άξιο για τη βασιλεία των ουρανών, πηγαίνω στα έθνη. Dhe u thot atyre që ju përderisa nuk e denjsoni veten tuaj për mbretërinë e qiellit, atëherë unë po shkoj te kombet. Θέλω να το δείτε από μέσα αυτό για να το καταλάβετε το εδάφιο. Dua që ta shikojmë te fjalët e Perëndisë të gjë që ta kuptojmë më mirë. Είναι στο τελευταίο κεφάλαιο των πράξεων, μάλλον το λέει καλύτερα στο 13 κεφάλαιο, αυτό θέλω να διαβάσετε. Το 13 κεφάλαιο το 46 εδάφιο. Kapitulli 13, rreshti 46 e veprat e apostullit. Atëherë Pali dhe Barnaba duke folur lirisht thanë: "Ishte nevojshme që fjalët e Perëndisë t'ju shpallej ju më së pari, por nga që ju e hidhni poshtë dhe nuk e çmoni veten të denjë për jetë e përjetshme, janë po u drejtohemi jo hebrejve." Αν θα διαβάσετε στην παραβολή λέει, ο γάμος είναι έτοιμος, οι καλεσμένοι δεν είναι ανάξιοι. Te pjesa e parë e shëmbëtyrës, në cilën u bë pyetja,
thot ftoi të ftuarit, por asnjë nga të ftuarit nuk ishte i gatshëm, i denj. Έτσι λέει στο κατά Ματθαίος στην ίδια παραβολή. Kështu e thot edhe tek Ungjilli sipas Mateut, tek e njëjta shëmbëtyrë. Οι πρώτοι λοιπόν είναι οι Ισραηλίτες. Pra, të parët që thot fjalë e Zotit tu ishin izraelitët. Και μετά λέει πηγαίνετε στα έθνη. Pastaj e dyta ajo që neve lexuam dhe bëm pyetje, thot shkoni te kombet. Και δηλαδή πηγαίνετε παντού και φέρτε από όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Pra tek e dyta tashmë thot shkoni në të gjithë botën dhe ftoni këdo në të gjithë botën. Όλες τις μερίδες των ανθρώπων, φτωχούς, πλούσιους, από όλα τα έθνη και από όλες τις τάξεις. Nga të gjitha kombet, lypës, sakat, të qalë, të verbër, domethënë nga të gjithë kombet. Και μετά υπάρχει μια τρίτη μερίδα τώρα. Pastaj ekziston një kategori e tretë, e thotë rreshi 23 këtu. Αυτοί έρχονται αναγκαστικά. Këta thot detyroj që të hyjnë të mbushet shtëpia ime. Αυτοί είναι που θα πιστέψουν τις ημέρες του Αντίχριστου. Kjo kategori e tretë vëllezër janë ata që do besojnë në periudhën e Antikrishtit. Αυτοί θα αναγκαστούν λόγω της μεγάλης πίεσης του 666 να Do detyrohen për shkak të situatës shumë të vështirë pra në kohën e Antikrishtit, të vulës që do t'i detyroj. Και θα αναγκαστούν, γι' αυτό λέει ανάγκασον να έρθουν. Και λένε προκειμένου να χαθούμε πάμε στη βασιλεία. Pra do t'i detyroj, domethënë do preferojnë më mirë që të vdesin për emrin e Krishtit që të shpëtohen. Είναι λοιπόν τρεις μερίδες. Η πρώτη είναι οι Εβραίοι, η δεύτερη είμαστε εμείς η Εκκλησία, Pra και i η themi τρίτη είναι shkurt τις ημέρες του Αντίχριστου. edhe një herë vëllezër, kategoria e parë janë judejnë që nuk pranuan shpëtimin e Zotit, kategoria e dytë jemi neve, kisha e tij, dhe kategoria e tretë janë ata që do shpëtohen në periudhën e Antikrishtit. Και παίρνει από όλες τις τάξεις των ανθρώπων, φτωχούς, πλουσίους, από τους δρόμους, από τα γραφεία, από τα σχολεία, από οπουδήποτε παίρνει ο Κύριος και τους πάει στην εκκλησία του. Dhe merr nga të gjithë njerëzit, domethënë nga çdo lloj kategorie njerëzve, nga çdo lloj pune, nga çdo lloj veprimtarie. Amen. Amin. Desha të bëj një pyetje, përse të gjithë egjiptianët kanë si kurora në kokën e tyre gjarprin? Αδερφέ, Ναι, ακούω. μια ερώτηση είναι έτσι, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω γιατί όλοι οι Αιγυπτιάνοι έχουν σαν ένα στέφανο, δηλαδή στο κεφάλι του το φίδι. Ξέρεις αυτό? Όχι, δεν ξέρω. Πάντως γενικώς όλοι όσοι δεν λατρεύανε, θα δείτε ότι ακόμα και μέσα στα χριστιανικά βάζουν τα φίδια, μέσα σε χριστιανικές εκκλησίες ακόμα. Dua të them vëllezër, domethënë nuk e di saktësisht që bën dikush këtë pyetje, por dua të them që jo vetëm njerëzit jo besimtar, por edhe nga rryma të ndryshme fetare që thonë që besojnë, vën gjarprin domethënë si shenjë për Το tyre. φίδι πάντως συμβολίζει τον διάβολο. Gjarpri që ta dini që simbolizon djallin. Και στην Αποκάλυψη το λέει ο Όφης ο αρχαίος. Edhe tek zbulesa e përshkruan fjalë e Perëndis, gjarpri thotë që ishte që nga fillimi. Το ότι ο Κύριος μας ανέβηκε στο Σταυρό Që Zoti ynë shkoi edhe u ngjit lart në kryq, δεν συμβολίζεται ο Κύριος μας με το φίδι, με το χάλκινο φίδι. nuk simbolizohet domethënë Zoti me gjarprin, por me gjarprin prej bronzit, domethënë si shpëtimtar. Ο οποίος έγινε αμαρτία ο Κύριος, γιατί το φίδι είναι σύμβολο της αμαρτίας. Që u bë mëkat Zoti për neve, Έγινε αμαρτία ο Κύριος και σήκωσε πάνω μας όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Αλλά Δεν- ανέβηκε ψηλά, στο Σταυρό τη σήκωσε. dhe ngriti lart domethënë tërë mëkatin e njerëzve, mëkatet tona për të na shpëtuar. Shumë lart. Δεν είναι όμως αμαρτωλός, τη σήκωσε για μας. Kjo nuk do të thotë që është mëkatar, por e ngriti mëkatin për neve që të na shpëtoj. Έτσι. Δεν συμβολίζει λοιπόν ο Κύριος μας το φίδι, Nuk απλά simbolizon, μας το αναφέρει εκεί για αυτό το λόγο. nuk simbolizon gjarprin, por e paraqet këtu vetëm për këtë arsye, si shpëtimtar.
Τώρα οι Αιγύπτιοι γιατί το έχουν δεν το ξέρω. Άμα το ήξερα. Tani pse egjiptianët e kanë si kurora me kokën e tyre gjarpin, nuk di se çfarë do them atë. Να ξέρετε όμως ότι τα δαιμόνια βάζουν τους ανθρώπους και βάζουν και σε τατουάζ φίδια και παντού. Τα δαιμόνια δεν κάνουν άλλη δουλειά, συστήνουν το φίλο τους. Πες μου και μια άλλη φορά, συγγνώμη. Τα δαιμόνια, λέω, Demonët u them, δεν κάνουν άλλη δουλειά, συστήνουν το φίλο τους, τον όφη. nuk bëjnë punë tjetër veç se paraqesin djallin, domethënë gjarprin. Γι' αυτό βάζουν τους ανθρώπους και κάνουν τατουάζ, κάνουν διάφορα. Për këtë arsye dhe njerëz të ndryshëm bëjnë tatuazhe, domethënë në pjesë të ndryshme të trupit, gjarprinj apo gjëra të tjera. Και ζωγραφίζουν φίδια, τους αρέσει, τι να πω. Dhe vizatojnë gjarprin në pjesë të ndryshme, çfarë do them tjetër. Amin. Një vëlla tjetër diku pyeti në një vend, domethënë tatuazhet janë gjë e mirë. A të fe? Ναι. Κάποιος ρώτησε για αυτό το πράγμα, αν δεν κάνω λάθος, για τα τατουάζια δηλαδή. Πρέπει, δεν πρέπει. Τα τατουάζ είναι σοβαρό λάθος. Tatuazhet vëllezër janë gabim shumë i rëndë, serioz. Σκεφτείτε ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Mendoni dhe besoni që trupat tanë janë tempulli i frymës së shenjtë. Και μας έφτιαξε ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωση. Dhe na rregulloi Zoti na bëri sipas shëmbëltyrës së Tij. Και εμείς τι βάζουμε, ένα είδωλο το ζωγραφίζουμε πάνω μας και είναι μόνιμα πάνω μας. Neve domethënë çfarë bëjmë? Vizatojmë diçka, bëjmë pjesë të trupit tonë, një diçka në këtë trup. Γιατί αυτά τα τατουάζ κάτι συμβολίζουν όλα. Sepse të gjitha këto tatuazhe që njerëzit bëjnë diçka simbolizojnë. Μετά σε εκείνο το σημείο το σώμα μας δεν αναπνέει. Μετά από σε εκείνο το σημείο που κάνεις τατουάζ δεν αναπνέει το σώμα όπως το υπόλοιπο σώμα. Pastaj duhet të dini vëllezër që në atë pjesë të trupit ku bëhet tatuazhi nuk funksionon me ajo pjesë e trupit. Εδώ εμείς λέμε να μην αλλάξουμε όπως μας έκανε ο Κύριος ούτε το χρώμα των μαλλιών μας και θα αλλάξουμε το δέρμα μας. Ne themi vëllezër që mos ndryshojmë asgjë nga ajo që Zoti na dha vëllezër, ta kemi kujdes trupin tonë. Dhe të ndryshojmë atë lëkurën tonë. Είναι έξω από τη φύση, δεν αρέσει στον Κύριο, είναι αμαρτία. Është jashtë asaj që Zoti na krijoi, është mëkat vëllezër. Δηλαδή έχουμε την εικόνα, το είδωλο, το έχουμε μόνιμα πάνω μας. Domethënë Zoti na krijoi sipas shëmbëltyrës së Tij dhe ajo që ne bëjmë në trupin tonë një tatuazh, kemi një mëkat të vazhdueshëm, si thonë, në këtë trupin tonë. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Τι δουλειά έχουμε εμείς να το κάνουμε μέρος διαφήμισης ή κάποιου συμβολισμού? Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. Ανήκει τους χριστιανούς το σώμα στον Κύριο, στο Πνεύμα το Άγιο. Trupi ynë i përket Zotit dhe ç'lidhje kemi ne domethënë që të bëjmë një pjesë të trupit ton të bëjmë tatuazh. Është mëkat ky. Amin. Amin. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν πολύ αυστηρή, απαγορευόταν ρητός αυτά. Bile që ta dini edhe në Dhjetën e Vjetër, domethënë ishte shumë i ashpër qëndrimi ndaj kësaj gjë për të bërë tatuazh, nuk lejohej. Πόσο μάλλον στην Καινή Διαθήκη που είναι το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος. Aq më tepër tani në kohën e Dhjetës së Re, që trupat tanë janë tempulli i frymës së shenjtë. Amin. Si sproti Korinthius, 7 edhapje, 7 kefalje i koshjeksi edhapje. Atëherë vëllezër te 1 Korinthasve, kapitulli 7, rreshti 26. Pyetja është e rreshti 29 dhe po ju them këtë vëllezër se koha tani më është e shkurtuar, kështu tash e tutje ata që kanë gratë jenë si ata që nuk kanë. I eroci si aftojnë edhe. Ose kijete αυτό. Αυτούς που έχουν γυναίκες σαν να μην έχουν. Εδώ πέρα μας λέει πιο πάνω ότι ο καιρός είναι πολύ σύντομος. Këtu na shpjegon më lart vëllezër që koha është shumë e shpejtë. Και ό,τι έχουμε είναι πάρα πολύ προσωρινό. Dhe çfarëdo që kemi është shumë e pak si kohë. Παραδείγματος χάρη κάποιος λέει κλαίει. Për shembull thotë nëse ndokush qan.
Ας είναι λέει σαν να μην κλαίει. Është që tani e tutje sikur mos qaj, koha është e shkurtër. Γιατί ο Κύριος θα του δώσει πολύ γρήγορα την αιώνια ζωή και την αιώνια χαρά. Sepse Zoti shumë shpejt do t'i japi zgjidhje çështjes edhe do t'i japi jetë përjetshme dhe shumë gëzim. Εκείνος που χαίρεται όπως ήταν ο πλούσιος, να μην χαίρεται γιατί σε λίγο μπορεί να πάει στον Άδη. Ai që gëzohet, për shembull, e ka fjalën për ata që kanë shumë para dhe gëzohen për këto, mos të gëzohet thotë sepse shumë shpejt nëse nuk do besojë te Krishti do shkojë në humbje të përjetshme. Και αυτός που έχει γυναίκα να είναι σαν να μην έχει γυναίκα. Ai që ka grua, sikur mos të ketë grua, γιατί σε λίγο στον ουρανό δεν υπάρχουν επιθυμίες αρκικές να είμαστε όπως είναι το ζευγάρι. Sepse në mbretërinë e qiellit, domethënë nuk janë gjëra si këtu në tokë që burri si thon ta ketë gruan atje. Μετά λέει αυτοί που αγοράζουν, που έχουν ένα σπίτι, μην νομίζουν ότι έχουν τίποτα, σε λίγο θα το αφήσουν. Edhe thot edhe ata që blejnë për shembull që kanë një shtëpi, sikur të mos e kishin gjë në zotërim, sepse do ikë dhe ajo. Η έννοια του εδαφίου είναι ότι είμαστε, ό,τι έχουμε είναι για λίγο καιρό εδώ στη γη. Qëllimi i këtij vargu dhe kësaj pyetje që bëm është që ό,τι έχουμε είναι για λίγο καιρό, σε λίγο φεύγουμε από τον κόσμο. Është jemi të gjithë për pak kohë ikim. Εκείνο το οποίο θα μείνει στον αιώνα είναι ο λόγος του Θεού, είναι η ζωή αιώνιος. Ajo që do ngelet në përjetësi është fjala e Perëndisë. Να μην δίνουμε τόση μεγάλη σημασία στο παρόν όσο στο τι μας περιμένει. Mos të ngelemi më tepër tek ato që kemi, por tek ajo që ka për të ardhur. Γιατί αυτά όλα τα επίγεια, ακόμα και η γυναίκα μας, είναι προσωρινό. Sepse të gjitha gjërat toksore, akoma më tepër dhe gruaja jon, është e përkohshme. Ενώ αυτό που θα μείνει στον αιώνα είναι η βασιλεία των ουρανών. Por ajo që do të ngelet për jetë është mbretëria e qiellit. Αυτή την έννοια έχει, όχι. Η έννοια του είναι ότι είμαστε προσωρινοί. Ky është qëllimi, domethënë, mos ta kuptojmë keq këtë gjë. Και ρωτήστε εδώ πέρα τους ηλικιωμένους να δείτε. Dhe nëse doni që ta kuptoni më mirë këtë varg, pyesni të moshuarit, dhe shikoni sa shpejt ka ikur koha. Και εγώ που έχω μια ηλικία δεν κατάλαβα πότε πέρασαν 37 χρόνια πόσα είμαι με την γυναίκα μου, δεν το κατάλαβα. Edhe unë domethënë që jam në një moshë të kuptova se si kalova me gruan time 37 vjet. Πόσο θα είμαστε ακόμα? Edhe sa akoma do rrojmë bashkë. Τόσα πολλά αποκλείεται. Më shumë se kaq nuk besoj. Δηλαδή να περάσουμε και 2% δεν γίνεται. Edhe çfarë do vëmë 100 thot nuk bëhet. Οπότε είναι όπως πέρασαν αυτά τα χρόνια σαν σήμερα. Ashtu sikur se kaluan këto vite si dita e sotme. Μου στείλε ένας μια φωτογραφία σήμερα, ένας αδερφός. Sot një vëlla më dërgoi një fotografi. Λέω πού τη βρήκε, είναι μια δικιά μου φωτογραφία πριν παντρευτώ. I them ku e gjete këtë fotografi? Është një fotografi e ime përpara se të martohesha. Την είδα εκείνη όπως σήμερα. Σαν να ήταν σήμερα που την έβγαλα. E pas sikur të ishte sot, domos sikur e bëra sot fotografinë e asaj moshe. Τα χρόνια δεν το κατάλαβες πως πέρασαν. Vitet nuk i kuptova se si kaluan aq shpejt. Γι' αυτό και με τις γυναίκες να ξέρουμε ότι σε λίγο θα τις αφήσουμε. Μόνο ο Χριστός θα μείνει αιώνια. Për këtë arsye vëllezër, edhe lidhjet tona me gratë do kalojnë, vetëm me Krishtin do jetojnë përjetësisht. Γι' αυτό οι χριστιανοί βάζουμε το Χριστό πάνω απ' όλα και από τη ζωή μας ακόμα. Kjo është edhe arsyeja që të krishterët bën Krishtin mbi të gjitha dhe mbi vetë jetën tonë. Γιατί και αυτή η ζωή είναι περαστική. Sepse edhe kjo jetë do kalojë. Η ζωή αιώνιο δεν τελειώνει ποτέ. Jeta e përjetshme nuk do kalojë kurrë. Amin.